بینر و تماشاوان هجا دما و باش بن دیبیت ارکیا ایرو تایبته بروج اسمانی کردی از لبا عبدو از الگلوبم دویده مشمیری ده تماشاوان هجا دوان سالن داویه ده گلک آخفتن لسر روژه بناو روج اسمانی کردی تکرن گروجا پازده گلانه و که روج اسمانی کردی ایدیته بناف کرن و دست نشان کرن ده و روژه دجی گلک چالاکی سبارتی زمانی کردی تن دارخستن گلک جاران دبه جه پرسه گلو چاوا روژا پازده گلانه وکه روژا زمان کردی هاتیه دست نشان کرن روهاج آلیه که و گلو بویا روژا که کردستانی جبو زمان کردی یان تنه او روژا که زراوه کرمانجیه و نبویا روژا زمان کردی بتواهی مجوارا تایبت به روژا زمان کردی والگل هر یک جه ماموستا موسا زخورانی هروها ماموستا اوین شکاکی ماموستا سیامن دبریم ماموستا ادریس حسو و ورا گفتگو کرن از برای خوب میوانی خواهد دم و باش به هم خیر هاتن استودیو آرکه ما موسا زاخورانی او جی نویسکار و هالبستوانه از بخیر هاتنا تدکم لاستودیو آرکه از خوازن دست بی که پیچه کشمر بحثا زمان کردی بکه به کردیش کار مطار سعد خوش زمان راسي وكا تبدأ زمان زمان بخا دريايا ووقتها كسر زماني كردي باخ براسي درياكا ببنيه تشتك وكا كردا نوكا كردايا ودروشا بيده وكا زماني كردي دروشا كردا ده باشتقاسي كرد ايشيانا وشقاسي ظلم الواهاتكر وساتمكاري تحقيقات هاتكر ولوجي تحقيق ده زمانه کردی ده هاتیه کرد ولوج زمانه کردی چلو کرد کتنا زندانه ده ولوج زمانه کردی کت زندانه ده قلك صال وزمان بوراندن زمانه کردی ولی باش بو کاری بو خارزگار که ولسر پی خود بمینه و برخدانه خود که و قال لك زي ما تريد از سلاف وريز شين وان كاتيجو خبتين برزماني كردي ده تشيني فيسكار وهوزانفان وتايبت مالا بدرخانيا وشي انساني وكا بيجن كان بيجن دنگ بيج وجيروك بيج جن كوچل گندی چیایی ابون ایگو زمانی ما پاراسن بهتر شهر کسی و قال لك سلاف وريز خوش و تمام مارت شين بله باشه ما ام خوازم بحثا روژا زمانی کردی بکن ایرو پازده گلانیه و که روژا زمانی کردی تناس کرن و هاتی دست نشان کرن باش چه گرنگیا وی روژی هیج بو زمانی کردی و چه پیویستش بو وی روژی وره کرن براسي وكام تبدا زانن قال لك اخفتن شيء من برا مير جلال بدرخان و توفيق وهبي دا جبوغو داينا علي بايكا كردي بفرة خبتين دمك دريجي بفرة خبتين ده مخابن نشو تري توفيق وهبي وقريا جهيقة ونجهانا جو علي بايك يدين بيرة مير جلادة ما دفي علي بايك يدين وجها علي بايك يد باريكاريا جاميرنا وباريكاريا جرا ويرا وخباتاي تصير زمان ده و حتى هشتا جو ورا حوار درخي بتيبي لاتيني واف تيبي لاتيني جريدايه بهتر من برا كردي باش روافا وكردي تركيا برجو بهتر اف وكوتي تيبي لاتينينا وحوار تيبي لاتيني حتى نفسها باش ما مسامل سر بي خالي را وصلن سر الفبايا زماني كردي واستندر كرناوي ازي همان برسيج ما مستا سيامن دبريم او جي نيفسكار وما مستا زماني كرديه ما مستا نارينا تا لسر پازه گلانه وکو روژا زمانی کردی هاتی دست نشان کرد خوازم نرینه تجی بزانیم سپاس ساعت خوش دست بکی وی روژه هموم لتی کرد پیروز دکم و بمبارک دکم ان شاء الله اف زمان گاون دنج وی بیشتر با ویجه چل سر آسته آخافتنی و چل سر آسته نفسانتنی و خواندنی زمان کرینگا زمان کردی او روژا زمان کردی هر ملت خودی زمان کی تایبته لجمع كرداجي طيبت من ديك مدن هيج بلكو او زمان دانستاندني زمان آخفتني جبركو درجاهي ديروكي دا اف زمان هر جار لما هاتي قد خكرن يعني تشج علي ريجيمي او بي تشج علي داغير كارين هاتن سر ملتي كردي هف زمان هر جار لما هاتي قد خكرن يعني هر جار اما ما نكاري سر بس بزمان خو باخفينا هر جار ما نكاني پرورده خو بزمان خو كردي بكرا جبر گرینگیا زمان کردی او بو کو جقونا دنکرنی و آخافتنی
وجقونا تشيروك وتشتيل سر الزار كات واره كدين كات واره نفساندني يعني بدر كتنا ببرا كوفارا هواره د سال 1930 دیادا 15 گلانی 1930 دیادا گاوک بو کو ج اف زمان ج زمان زاروی وره زمان به زمان نفساندن و خواندن یعنی جبر وی پرگرین بوج بو ما کردا کو ام روجک وک وی پی زمان کردی را دیار بکن و هر جار جی ام بینن ج خلکی را ج مروفت خورا ج جهان را همو بدن ناس کرن زمان مجی هجایه زمان هلبسته زمان رومانه زمان دانوستاندنه راگهاندنه يعني اف دبيجم جرينجا في دوی اوریدا زیاترته يعني باشه ما مثلا برسا جرينج او يعني جبرتشه انها هاد دست نشان کرن هاتیه ناس کرن که روژا پازه گلانی وکو روژا زمانی کردی تی بناف کرن باش يعني جبرتشه اف روج نل هر چار پرچین کردستانی تی وجاندن يعني اف یکته و تی کو نهین نبویه روژا که کردستانی سدم جي چی اگر جمر سدمه بیش دباریا مدا يعني بري هر تشتي مجال الزمان جريداي مسألة سياسي ام نكارن مسألة الزمان ومسألة السياسي جهد جدا بكن بله دا باشبونا كردستاني دناف چار پر دولتان و هر ولاتك زمانك بي تايبت هيا يعني اف جريداي فيك يدن جوي جرينتر يعني پیش حتانی لوی روجلات آمین نوین چل ترکیه چل عراقی چل سوریه چل اوه تیپ وی گلنا ای پی دنیفساندن تیپ اسلامی بون تیپ عربی بون جبروی تشتی حتانی کو هالبستوانی ما یکف نار وقت ملی جزیری احمد خانی دما وان دنیفساند وان جی به وی تیپ ناد نفساند زمان کردی بو بس به وی تیپین عربی دنیفساندن لبشر باشور و روجلات کردستانی هر وقت خامه يعني اجبركو هنكي زاراف جي هاتن گوهرتن زاراف جي هات جدا يعني جداهي بناوانده هيا و اجبركو دما بداويا شر جهاني كاميرا تركاجي زماني خا تيبي لاتيني عربي خاصه تيبي لاتيني و تشترى ندمك دريج بصلاح حسن الناس تشيد ديادا مستجد مير جلالت بدرخان يعني اف جافا افيت اف جافا بيروز افيت تيبين العربي كرن تيبين كردي لاتيني جبر في وقت جدا هيك تشيبو يعني اف دبشين مي باكر وباشور بفي تيبنا نفساندن وجبلي ويجي اف هاوارجي للسوريا دركت دسبيكا خا افتنا خال سوريا بي مجلدات جي جبشي مي با كربو بدر خاني بو يعني دنج بر في اف جداهي كت اف بشي مي رجلات وباشور مان للسروي تيبنا بردوام كرن والبشي باكر وروجافاجي بتيبين لاتيني يعني جنوبا دسبيكرن وبردوام كرن باش از بر خودم ما مستقبين شكاكي او جي هالبستوانس برهاتنا تتكم تبخو جيت ما مستقبل زمانية كردية وبيقومان قردنا شاش بم تد بيمانقها بدر خان جي تا ما مستي تذكر برس اوه يعني طبعا صالم بوريدا قالك جوهرتن قالك بيشكتن زمانية كردية تشيبون تشي جوهرتن زمانية كردية تشيبوي بتايبتي كرمانجي اگر بيجن وبرف كوفا شويه ببراوردی بسالم بوریوه. بله. دکارن ببیجن کو جسالا 2011 و دما شورش سوری دست بکری در فتک باش چیبوک و هر کس بکاری بزمانی خواهش بری ویدمی زمان جالیه دسالات سوری و قد خکری بزمانی کردی ندهات يعني ندوار خواندنی دبستان ده طيبت بزمانی کردی دبستان پیمانگاه یعنی دبستان کسی خوافیری زمانی کردی جی دکر بنهینی بدزیبه خویان ناب مالاده یعنی وک جروبين يعني من بخاصة لنوتي ده وك جروبكي ج 5 كسان من خفيري زماني كردي كر يعني او
او هولدان فيربون زماني كرديجي كسايتي بون نا لسر استا دزگها بون یان جي رخصنا بون زمان قد خكربي وهركو دسلات زمان قد خد ذكر بهتر خلق بزمان خو بدهات يعني جريدان هر دخواست کو بزمان خو فيري زمان خو بك و بنفيسينه دوار نويساندين ده یان جي زاروك خو جي فيري وي زماني بك حتى دوار نويساندين ده زاروك جي فيري زمان دكران ده سالا ده 2011 حتى نها بيجن قابن باش وكا ما مستسيامن يعني اما جي بكير جو جدافيكي كتا وقناغا نبيساندني ده ادي هجماركي باش جخلكي دوباريام ده بري هنگه بهتر نویسکارا کسین روشن بیر يعني دكاربون بزمان خوي كردي بنویسینن یان جی پی بخوینن پرتوکاش خورا پیدا بکن بخوینن لید ده 2011 و پیدا ورده ایدی هر کسی کاری بزمان خو فيري زمان خو بكي دزگه هاتن بكرن وكا پیمانگها بدرخان يا زمان كردي اللي ديركي بلكي بدها يعني بهزاران كاس فيري زماني كردي كرن الجوي دمي حتى نهام دكارن بيجن كو او درفتك بو كو غارتنا كي باش دواري زمان ده خلق ايدي لكولين سرچه كرن خلق ايدي كارين وكا دبستانا بكن اللي گنداده دبستان هاتن بكرن هر يكي جاليه خو به جاليه رخصتني و رخصتنان و جاليه كساتي و هر يكي خواستو خو فيري زماني خو بكي قرناغين باش دواري ده بابيجي باش زبر خو بدم ميواني خو ادريس حسو او جمع موسى زماني كرديه تبخير هاتيه تبخوجيت موسى زماني كرديه هروهات الكوميتي زماني كردي ده جزنا شاش لحسكي تكار ذكر باش برسا مشترك أو يعني أكونها مستأفين جي بحث كر بريا شورشة سوريا زمان كردي قد غبو روشة كردان لسوريا بتواهي آلوز بو نآزاد بو أبيك تأثير يانجي باندورك نريني لسر زمان كردي كر ليه بشتي دس فكرنا شورشة سوريا دكارن بيجن معادلة هات جوهرتن قالك دزجه وبون قالك دبستان تايبت بزمان كردي هاتن فكرن باش قالك قابن بيويست جبو بيشكتنا زمان كردي هاتا كرن قالو اف بيشكتنين كو هاتن آويتن لسر استا بيويست بود لغوري ناريناتي هانا دەستپێکی ئەس دخوازم وێ ڕۆژە پیرۆز لە گەلێ کورد ینی پیرۆز بکەم و سلااوێکی تایبەت جی بشینم ژە ئەو کەسێک گۆ ینی پێش شۆرەشێ و ژمێژ دەژی گۆ پێنووساخوا بە کوردی بکارتانین ئەز وێ ناو لێ دکەم تێکۆشینە هەری پیرۆز تێکۆشینە هەری دبە گۆ ینی چەتم بە زەحمەت بێ چمکی زمان فاکتەری هەری سەرەکەیش بۆ پاراستنانەتەوەیەکی ئیدینەتەوەیش هەو جودا دەبن بزمانە یعنی هەگەر جوداهیا من و جوداهیا نابەرا من و کەسێکی ژملەتێکی دەداوەتە زمێکی فранسی یەکی کورد زمانە ji ber wê gelekî giring e ew têkoşîna goş bo parastina ziman hatiye kirin têkoşînekî pîroz e bi hemû astanekê mî hemû cureyê têkoşîna go kirdat berxwedayî ji bo parastina nasnameya neteweyî ya xwe te behsa komîtê jî kir mamoste evîn jî behsa 2011 kir ez dixwazim hinekî heger derfet hebe behsa berî 2011 bikim mesela wekî nimûne 2003 de yani pêş serhildana Qamişlo jî bi boneya sedsaliya ji dayekbûna Seyda Cegerxwîn Komîteya Fêrbûna Zimanî Kurdî hat damezrandin bi mebesta gosalek were terxankirin ji bo fêrkirina gênc û jin û minal û ewana ji bo zimanê Kurdî hemû yani fikra ya çend rewşenbîra bû bîroka wan bû wek nimûne em slavê ji wan çînî wek nimûne Mamoste Derwîşê Galib bû hin rewşenbîrê din li gel wî bûn heger navê wan nebîra min lêbûrdinê dikim yani ew xebatekî giring bû ew xebata rêxistina ji her alîkar dikir ew rêxistinê wê demê hebûn û çalak bûn dikirin zêretir diwan yani di wê rewşa a zor tengav zor xirab bi destê bi taybet piştî sala 2004 û hikûmetê siyasetê gelkî yani li dijî Kurda bikaranî her têkoşîna ji bo fêrbûn û belavkirina zimanê Kurdî berdewam bû em vegerin ser dema piştî şoreşiyan ev pengavê gotirbêje hatiye kirin bi
بنرينا من تشتي جوهاتي كرن ند استا بيدفي دي ند استا جرك ببا جبر دبقو ما مستسيا من جي اما جا بيكر يعني زمان جي وكي سياسه بكارتي تشتكي خرابه جبر ويك كيماني تشد منها مثلا روج اواهن بهجماره كي مثلا جبستانا بزمانه كردين بشويه كي بو وكي مجاركي سياسي مخابن دو آلیل برانبری هف ایدی یک دبی افاب هایک و ها از نخواست تکفم یعنی ورگلیه وینده جبروی از دبیجم نلگور استا پیدوی بو لی او خباتی گوبون چه بردوامیا کمیته فربنا زمانی کردی بو چه پیمان گها بدرخان بو چه اوی کس بکسایتی یان ریخستن انکر گاوه کی باش بو یکی دی پنگاوا دی وکرنات دریه راگهاندن الپیش زمان کردی یعنی سردما ده هزارو پیش ده و ام زانن قناری فضایی و وانا بون ایدی باش بو از بلکه نبیجیم بهزاران دی بصدان کس بهزاران کس دبگو بهزاران بیجی دوی بوالید کار کردن یعنی شیوه آخافتنی نفساندنی ایدی پیش کرد مالپر و اوانا یعنی عزمان لبر زمان کردی و بو درفت باش هیا لی کاری گودبه دنرین آمد نل آستا پیوسته. دبا گو کار بشویی کی باش گریدای وی که ما مسدس خازم پرسک داشته بکم گلو الگوری نریناته زانا وزمان ناس یعنی روشن بین نویسکار کسین گریدای ینکو گریدان وان بزمان کردی هیا هول دانه تاکو رنویسا کردی به یک یا نه؟ تو بحثا رنویسه یان رزمان یانجی ام بیجن زمان استاندارد که دبا ما بستات اول شخوا لگور پیزانین من هولدان و یعنی هولدان کردال سرانسری کردستان جبوب دست خستنا زمان استاندارد نه هاتن راوستاندن دبگو لاواز بن دبگو کیم بن دبگو چاوان نه سالانه بن لیدبن هن کنگر هاتنه کرن به تایبت لباشور کردستانی که درفته کی باش بو کرده هی زمان کی فرمیه دولت یعنی چارچویا دولت عراقیه فدرال ده تنكرن او بردا يعني او هولداننا بردوامن لديساني از بجم اري ند استا بيدفي دي نوكي غوتي خواستن دبن لي او هنه وكي كونغري گولفر هات 2011 بو ما بزانم كونغري كي مزين حچار پرچه كردستاني زمان زام پسپور حموتي د بجدار بون و پرتوكا كي مزين مثلا بلاف كرن حمو انجام وي كونغري تي دهاتا او كرن زماني استاندار بوچین آمین یعنی بنرین آمین پیدویاوی یکم پنگاف هیا هگر ببه الفبای یک گرتی. بله. کیشه الفبای گوهنه الجمع سیو یک تیپن لاتینی دل اودن سیو نظام چندن هناك جمار زيدانه هن تيب تيم بكار انين ددنگه خو هنه مثلا وك را ا بشده ورايا ا سفيك دكرمانجي دريا بشده نين مثلا او شتانا بيوستي هن لكولينن داگو بگن انجام کی باش ام کاربن بگن الفبای کی یگرتو یعنی یک الفبای بنیساندن واتن نخشه حرفان اشخو لاتینی یعنی جی بجن تیپ عربی ان اسلامی ان آرامی میراث مروفاتیه میراث حمد باش لسربيه كي تبعث الفبايه كير دو الفبا نهاد دزمان كردي ده هي دنرين هنن دنرين بروفاجي هبل هن كس دبيجن هن آلي دبيجن نقلكي كي شيء نأو بروبلما مزنه كو ده الفبا دزمان كردي ده لي كيشا برمزن يانجي باش او كو توا مرو زراوي كردي خرد بك يانجي بيشخه باش يعني قاوا يكم جبو ستاندرد كرنا الفباء زماني كردي ما مستا سيامت الجوري ناريناته چه بيويسته پیش کن بگیم زمان استاندارد يعني ام بارو بکن لروجوای کردستانی برسکیرا کامت کده يعني از باورم جبر آوا دجله جدیری که دا و جزیره جزیره را و کوبانی و تانی عفرین گنده هری داوی شیه آخافتنا د مال داد چارشی داد بازار داد اوه دا یعنی پرسکیرا کم می وقت زمان کردی لسر آخافتنی و پیوینه د ناو مال داد بازار داد دانستانده داد تنه یعنی پرسکیرا کم هیا د مسئله نویساندن و خواندنی داد راست نویساندنی داد اوجی هیا باوریا من یعنی بلکه دیگه چند سال دویه دا چندین کانال می راگهاندنی هستند درکتن و بلابونه به صدان روزنامه و صدان مالپر و تشت هنه یاره بس اف همو گشت کیمه زبر چه کیمه
هەگەر پەروەردە di zaroka netê destpêkirin wek destgehên fermî hebin di dibistana da ki ev zarok netên fênkirin û netên perwerdekirin ser zimanê Kurdî her zimanê Kurdî qels bimînê di çarçova rewşenbîrekî de kesekî nivîskara xwe fêr dikiriye ku pê berheme xwe binivîsîne hestin xwe pê binivîsîne piskirêka zimên ji vê ferhetir e ne ku ez çendekin xwendekarin dixwazim fêrî zimanê Kurdî bibin na mesele dibe heger dibistan çê nebin û ew dibistan zimanê Kurdî nexê û bi awayekî bi minhacekî materyalekî baş û hinek kesin akademîst li ser nesekinin vê pirtûkan û minhacan jê re yani çê nekin her zamanê me zamanekî çarçûfkirî dimîne. Yani baş mamosta li gorî axaftina te ev du yani hebûna du elfebeyan di zimanê Kurdî de aramî û latînî dibe ku gelekî masiyan li pêşiya zimanê Kurdî de dirust bike? Na pirsgirêka me net elfabeyê de ji xwe ev yani dixwazim amaca tişkî bikim. Ev hemû pirtûkên ji bo fêrkirinê hatine amadekirin neş kesê neş zaroka re hatine amadekirin. Ji kesê ku temin mezinin dixwazin fêrî ziman bibin zimanekî din berê baş dizanin dixwazin fêr bibin pê tişt pirtûkên xwe binivîsînin yan jî de jiyana xwe rojane de hestên xwe pê derbirînin ne pirsgirêka zimanê Kurdî ji vê ferhetir e dibe bi giştî bê zarokê ev ê 5-6 salî da diçe dibistanê ji wir de dest pê bibe ku ke em kanibin vê zimanî xwe belav bikin û vê zimanî bikin zimanekî giştî ji millet re ne tenê bimînê di nivîskareke kesekî rewşenbîr e dixwaze tişkî binivîsîne na ne heve baweriya min heger ev jî girêdayî mesele siyasî heger rêveberiyeke qewerayekî siyasî amade nebe û dezgehên wan nebin û fêr nekin wek em bînin wek mînak li vê derê li Başûrê Kurdistanê yani hetanî berî salê 1990 da belkî zimanê Erebî bû di hin qonaqa ew ji derbas bû lê bes piştî sala 1990 dibistan bîn Kurdî mamoste hatin kesên akademî hatin materyal ji bo wan dana ne ji kesê mezin re ji wan zarokara an hatin dibîne di derdikeve çarşiyê hemû kes bi zarokê sefê siyabê çara pêncavê biçûk bin zimanê xwe dinivîsînin û dikin û ziman pêş dikeve yani ez û tu û vê xuşka me em çawa yani em çi qasa binivîsînin ez ê rexnakil te bikirin tê rexnakil me bigire ji ber ku kesê akademîsyen ev materyal de nanîne kesekî bi awayekî tak û kesane ser xwe rehet bûye jîrbûne katiye pirtûkek xwe nivîsandiye elfebeyek durist kiriye her vê astî deng de dimîne yani bi tesawûrê min. باش دخوازم ji temaşevanan bêjim ez xwazim amaje bûye kê jî bikim kesin ku pirsên wan hebin dikarin diriya komentare ji me re binivîsînin ta ku ez arastî mêvanê xwe bikim bînerek Feylazor Abdo daxwaza helbesekê ji mamoste Feylazor Abdo daxwaza helbesekê ji mamoste dike dixwaze ji bo roja zimanê Kurdî helbesekê mamoste ji me re pêşkêş bike. Ebel. دريجة بس 5 دقائق 4 دقائق هيا بس بشكي هلبستا خاطش ما بيشكيش بكيش بو بينارا ما هلبستا كما هي لسر زماني كردية تايبتي ولسر روشاوينا ورولاوينا وغركياوينا وإيشاوي وخديوي وصاندناوي ودري هلا ودري هلا كردي باكر جو فاتي بيل تركيجنا خبابيجن وسرج بو وكا قوتي ام تمام جي قوه بدنا زماني خوا بي زمان ام نتشتكن وها 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 دريجة التيزة دبيجم بس زي قال لك يمكن بيجم غمناك يا تخوا بركو قال لك دما مانينا قال لك تسياري ما هن صوازم جميباني زمان قوه بدنا زمان خورتي ما كردا برا الزمان نميني ونضا قوه بدنا زمان خورتي ما كردا برا اف زمان نمینه وندا دلی ولاتا اف زمان خوش کسی جبیر که و مینه روش ناس نما میا لهر جواتی هبو نمایا لوی ولاتی ون به هر کسی
في بدن زانين زاري بدرخان زاري مموزين بيجن فا ديرو فايا خوش زمان فا هيلينا ما فايا كردستان نبي زمان نبي ولاطن دا کس نبیجی ونشتکو هاتن جوی خویایا امرو جلاتن سپاس دست خوش مامۆستا موسا ئەزێ بەگەرم جەم مامۆستا ئەبین ئەگەر ئەم بەحسا زمانی کوردی بکەن دووارێ ڕاگەاندنێدا تپۆژی دەتکاری ڕاگەاندنێدا کار کردە gelek dezgehên ڕاگەاندنێ هەنن گوتنên wanî تایبەت هەنە یان جێ ستاندەرێک wan heye ji bo zimanê Kurdî di dezgeha xwe de bikartînin yanî sedema vê diyardeyê çi ye ji ber çi ev diyar de belav bûye ez bawerim yani ew dezgehên ku hinek gotin yan axiftin destnîşan dikin dibêjin ille divê ev werin bikar anîn de sazkirin yan jê nivîsandina nûçeyê de yan jê de raportê de li siyaseta dezgehê vedgerê ne li kesê ku dinivîsînê vedgerê gelek gotin hene belkî ez wê gotinê bikar nanim lê li gorî siyaseta dezgehê ez wê gotinê bikar bînim belkî baweriya min bi wata wê gotinê neyê gelek gotin hene mamostesiya min jî baz zanê wexta me yani em vî warî de kar dikin gelek gotin hene gotin bi erebî ne gotin bi erebî ne lê Bakurê Kurdistanê wan gotina dragihandinê de bikartînin ji ber çê ew sedema wêkî vedgerînin dibêjin vê gotinê cihê xwe girtiye yanî di nav ragihandina wa de yan jî di nav danûstandina wa de cihê xwe girtiye ev tişt rastî şaş e jî yanî madem wata wê Kurdî heye kurmancî heye ez ê çimanê bi ya erebî bikar bînim بنمونه مثلا قوتنا قتل كرن قوتنا واتاوي بكردي جي خوايا لي او دبيجن اف قوتن جي خوا قرتيو ام ناين يعني نابي ام بوكارن راغانتني ده جل قوتن هنا هن جار بربرسي ويبشي او لسر كارمندي فرض دكيد كو وي قوتني بكاربيني هنك جي السياسه دزگهي ودگري جبر وی که باوریا مده هگر یا راست کی جان به موی بنویسینه جبر کو یا راست هگر جاره کی دو جاره سی جاره تاني نيسان جي خوا دقري او جي خوا دقري يا راس جي خوا دقري ودمينه لسروي يعني لسروي اصلي بس هر يا قوتنا عربي ببكار انين يا جي قوتنا كدي ببكار انين هر دوي شاشتي ده بردوان دكن ما مستدرس خوازم همان پرسشته بكم ما مستقبين في دياردي بسياسه دزگه گريده ده ريناتچ هلبت يعني سياستا قو دزگه راگهاندنه خودی خو سیاست کی تایبت هر دزگه خودی خو سیاست کی تایبت بس اف گوتن تیم بلاف کرن ناف خلکی ده بله بس درفت ابدا من او دزگه دخوازن نامه مساج خو بگهین گهدارن خو بینرن خو او خو سیاستا خو یا ما فکی هر دزگه کی اوكي او يعني بنرينا من تكشل سروينينا ليه كشا هي او راگهاندن يعني ده اركي خو بيكتينه وكواستنا زانين نوچيان جبو جواتي يا دن يعني دروشا كردي ده اركي خوي ديه بلافكرنا زمان بجاندنا زمان يك زمان روجلات باش باقج مانا بجنيان زلال مانا زمان كرديه هجم بالا خب دين زمان دولتكي مزن وكي تركيا يعني وكي ايران هما يعني زمانكي برهف كرنا جي عربي وجي اويدي ليه بويا زمانكي ستاندر يعني او ملتي وي ولاتي جوي زماني تيدك هي حمو بويا زماني راكاندني زماني پرورده اويدي كردي باش لبر خداي زمانكي زلال ماي للروجلات بتايبت نكتي حتى رادايك مثلا نكتي باندورا زماني عربي تفي جو اگر زمان هن يعني راگهاندن گوتنك يعني وشيء كجبو بينج زمانك دي او هر نش نعيبك مزنه نكي مانيك مزنه زمان وكي مروفان وكي شهرستانيان جهفدو دولمند بن جهفدو بيش كفن بكارينا قوتني عربي بتايبت وكي ما مستعفين اما جابي كر الباكوري كردستاني يك جارنا مروف راستي ويك تي هاجر قوتنك لا تركيب وات عربي كرديه
قتل عام عربيه دبيجي معنا من تركيا نافون بلا بيوك كردي هاف كيش هنا قوتني كردي هنا دكار كردي هم هر بزلال بكاربينن شب كرمانجي شب ام بيجن كرمانجا جوريان خرام بيجن سوراني او ناف كارتي يكي دي هي او قوتني جو جارنان تبيست به هي تب كاربينش بو نوچا خوش بو راپورت خوش بو مساج خو تبگينه تبهر بحساني براحتي تكارج سوراني به هر كرديه يعني تو كيشتني دانا اجبومن از بعالم تكيشنينه يك دوم ابدا به بينغافك جبو خلق جهبدو تبگين از خوازم هاگت درفت ابن از اماجه ويب كم بشتي ده 1011 وكريزا سوريا تشيبو بحزاران بصد حزاران خلق روجاوای کردستانی هاتن باشور نه همش سورانی تدگین یعنی جی شوی اخفتنا باشوری کردستانی ام بجن کرمانجا خوارو ام بجن سورانی تدگین اول شتکی گله کی باشش بو خلق ایدی به کردی تدبگین چه زراوی با اخوه به تایبت زراوی سرکه که کرمانجی سورانی نه ایدی خلق تدبگی راگهاندن رول کی گله کی سرکت ویدلیز است نه از یعنی از بزانم لسرانسری کردستان ایدی چب سورانی به مثلا بجن بولتنک نوچیا چب کرمانجی به حتی راده یک باش خلط دیگه اف رولکی پیروز دبا گهن پیوستی هن خبات آنش بود بهتر جخو بگیره وکی نمونه کرمانجی ده هن جبو بکارن ناوی ولاتا جبو بکارن ناوی دزگاه منو فدکاره بگه لیسته که جنابان همو کانالان پیک به وکی ناو نه وکی سیاست ويرولكي باش بليزد بلاف كرنا زمان وبرو بستاندر بونه ديشه رولكي قالك جرين دريز راك عندن جبو ستاندر كرنا زمان يعني يكم بلكي الفباء وانابن تبكي زرا بيد نفسنا بنسن لب الفباء كي قرتي دوام راك عندن رولكي قالك جاورن دليز باش جومرد حمدوش لسر كومنت جمرد بيجا زرافا سورانيان جي زمان كردي يي سوراني اگر بحث بكن جي كرمانجي بيشكتي ترى جبرتش ام زمان سوراني بكارناين اس خوازم بري خو بدم مؤسسيامند اگر تو برسبي بده بقرن ازيفي بسطه بقرن او برسبه مني بيشتري يعني اف جريداي مقول بپرورده نا زماني مي كرمانجي لباش لروجاوای کردستانی مگو زمانی مالیه زمانی آخافتنی دانستاندنی بازاریه بس ورد دگاوا امتی کهون سدما پیش کتن زمانی سورانی یک دقیقه گاوا امتی کهون ورن مسئله پیش ازازی زمانی صناعتی ناف جمعتنه نه زمانی مدنینه چند مدنینه زمانی کی نوه تناس کر زمانی یاسایی بفجی زمانی کی جمعنینه امرن زمانی بزیشکی هر واره که دا زمانك چی بویت دا دبیت تو کس انتهابن دزگه انتهابن لسر کار بکن اگر زمانی که دم بینه جزارافاک دم بینه باش يعني سدما پیش کتنا زمانی سورانی چی ما موسى يعني برسا گرینگ اف بله سدما پیش کتنا زمانی سورانی زوده برام بيرنا كان جسالة شستي وحفتة بلكن زانينجه جيل تري هبونا زاني يعني جزودة دبستان پرورده به زمانی چی بوده باش ما باش ما مثلا هذا فت چی بوده يجبو بيشكتنا زماني كرمانجي اگر ام بحث زماني كرمانجي كان انها قال لك درفت وبويا قال لك دزگه قال لك دبستان قال لك خلين زماني كردي چی بونه نویسکاری ما پرن روشنبیره مهنن چما پیشکتن دزمان چینا زمانی کرمانجی ده خوش کامن پیشکتن دزمانی دان نب اوای کی کسانه چی به اوای کی گشتی چی ده به پرورده چی ده به دبستانه چی ده کاستر مینا کی بیش ج سال 2011 تا 8 سال میدر ام لباشور کردستان پرانیا پارتی مجی ل نفسکه خواه حوالی خواه کار خواه ور هی تمام تا نها دکاره مرا بیج پارتی یک بلوک خواه نفخویی یا روزنامه خواه به کردی در دخه دکاره مرا بیج داخویانی که در دکوه یانجی گوتاره که تان همو گریدای مسئله سیاسی و باش هگر پرورده جزاروکتیه دا دزگه چه نبن دبستان چه نبن ام چقاسا بیجن امین فلان کسی هر ام زمین دکن چارچوبه که ام دکن مسئله کساتیان اف جی نابه دبی یعنی اف دفتک باش چی بولو روجاوای کردستانی
امبيران نبيران اوي كو هاتي افاكرن او قواري سياسي لور هاتي تشيكرن بي كان بحثا اري يا نابكن ما مست جبو بيكي كارك جدي هاتي كرن جبو بيش كتنا زماني سوراني اگر بحث بكن بس لي جبو زماني كرمانجي يعني هون وكو روشنبير وتشيكا وتشكار كري وتشي غافك جدي كري جبو ستاندرد كرنا الفبايا كردي اگر ام بحث بكن اثر خبيجم از بيجم از باش بزباني كردي زانم واز باش برزماني كردي زانم واز من ده بيرتوك نفساندنا ومن اوقس شي نظام بانيل ودرج تشيكريه اف دبيني جريداي بمن بكسكي باش اگر تو دست بي بك جالي خوبه ما موسوكو ما مستأبين دست بي بك ما مصطفى وكما ما ادريس وقال لك روشن بيروني بسكار جمع هن اگر هر يك جالي خوبه فيغا في بافيجه از بيجم وزماني كرمانجي وبيش كبه ببرا لابا بيشكتنا زمان وكا مؤسس يامن قلتي دبي دزگه بيرابن دسهلات بيرابي قريدا يب سياستي يعني هر قاسي از برتوكان داريخم بفي وارده بخبتم ليكولينا تشيكم اگر دزگهك نبي وي كاري بريخستني نكي والسر نراوستي يا جفي جرنتر ابوريه مثلا ابوريه قريدا بمسألة برسا أبوري دزجه هر دزجه كو كار بلكي بدهان نافندن لكولينا هاتنا دا مزراندن اللي أو نافنجي قريدا هي أجر أو نافن جالي أبوري ونخرت بالنكاري تلي كولينا نشكي نكاري ت كاركي جدي بكي كار يعني زمان ردبي زماني سوراني دسالين شيستي ده حتى نها زماني پرورديه يعني بلكي نسالي شيستي از بيجم زماني كو خلي كوليني لسر چي دكن دنوتي بيدا وكا ما مستعما جب بكري بو زماني پرورديه بو زماني دانوستاندني كري فروتني زمان دما بوي پرورديه يه دبستاني يه كري فروتني يه بازاري زمان ويل بيش بكبي باش بو زماني ياسايي يعني فرهنگا مايا ام بيجن گوتنين مين دواري ياساي دنينن دواري تندرستي دنينن دواري چاندنيه دنينن بس اف يعني اف تجي كارجي تخواستن باش ما مستديزه بقرم جمته بس خوازم نرينا ما موسى جي ازبي كيد وزاني به نرينا ته لسر اف پیشکتنن کو پیوسته ام کارم بیجن زراوا کرمانجی چاو پیش و بچه و چاو پیش کوه وک زراوا سورانی وکو میناک خدي وكا قلت جمد بجمة قلتنا قو أفضل بيش كتي أفضل نا بيش كتي بلكي قلتنا كقلكي نرجع جهكرتي بياني زمانك هي هناك جهد عندنا ده زمانك هي جهدان لينا بيا زماني زارابي ما نزماني ما زارابي ما جهدان جيران بيا زارابي كرمانجا جيرين قال لك جهدان جيران بيا وأبناجي شدمي هنا حتى جروجان روجا وحتى دما وقت دزغا ازغا بغداد هبو دري انا دخلت نقول اف زرافي اف زراف ناي كردي تلكعب ناي كردي با كربي جبوغو تينكن جبولوجي زماني كرمانجي يا جيرين خير انين دا باندورا خل كردي با كرنكي علي كيفاش علي دوا فهذا اني زمان حوالي سيامنجي ولا بيجي قالك تشتقوتن جبو دزقها وجبو دريها وجبو دريها زائدا وكوتي سيكولوجي ون الريخستنيا كردا ريخستن جم كردا نينا تنظيم نينا بارتي من منظما تصوري بارتي يعني بالمعنى الحزب منظم تنظيم نينا تدا يعني نقري داين بروجرام يخبا نقري داين بنهاج يخبا وكوتي عرض هات ايدك والحقني عليك يعني يكتي منين يعني يكتي نسكارا حاجه هبنجي حطوا جابافرا من دقه وسيقه وشارقه يعني قالك يعني ببوره يعني ادمن مع جماعه انسان كتابك كنا هنا كتب بينا حتى دقيقه خوارج بو خدي
شانی دها بدا قنا کیمایی کیم ببن قنا گفته نه ابتزی چه که دکت نبینو داگرتی شاشلی درکبن بهور بکا پرتوکا کپچوچ ما بنا چکلیا بلکی 15 جدیدیا بابا برای کی وری کی زانه به نظام به برای وقتی تبینی که قبیله بیش افشاش و نشاشه اباش نباشه افناد هلیگو وكا هبارا بحث كري يجبو روشا ابوريج ودري انا هجر مثلا چند كوميتي ما يعني امبيشن جريداني ما كومالي ما يكيتي ما كردا چه پارتي بنا چه نه پارتي بنا سر بخو بنا گو هبانا بلكي گو هفته تاني هبات كردستاني ده ناولد الدنيا ده هفته هبانا هر ده يك يبنا حفت دزگه کاری بون گلک چتی باش لکن لسیکولوژیا مجی نه آماده و رژیم جی انظمه و ظلمه قول سر کرده و الجبهات كردي بخل نجبهات كمنظمه ايضا ضروري خدنا منظمه يعني تنظيم ده افكاري مدا ده مشا مدا ده خارنو بخارن مدا يعني قال لك كاك سيمن سكني لسر مثلا پرورده كرني ام پرورده بكن ام دائما دبيجن بس ام بعربي تخينن وام بالانجليزي فهمتك انا زعما ام شهاده اخذ ام ديجن الاسره اللبنه الاولى اللبنه الاساسيه باشا ما دام كان الاسره اللبنه الاساسيه قالك ام الاسره دبع لنا كردي ما ديش بالسالي دع لنا كردي جبو بيك يجي اسيفيدكم جهر بابك كرد وديك كرد جوجه بدي زماني صاروا كي خا قوتني بياني جناب بهله جناب بابيجن وبكردي كا باش باخش بش باخذ ورا اما براسيجي ما وكاكو اكيد هبلا ابيجي تيدكي ما سيس على لو كوشكا خامشو ما تشكل الخامشو نبي كوشكا خامشو بوجو عندك كردي ما هر هاي دجاران جاركي يعني دجاران جاركي ما جواتك شتكر لسرش عندك كردي سر زماني كردي سر بري انا ما هر كس دعوتكر بيجو ام بيجن افوالي هناك انا نهوالي هناك دمالي دا كوم زارو كي مهبو ام هر شف خاصه شفيزتانا هواري اما تقول اي شف شفا اليفه حرفها اليف تشقى تشتي هاي الدنيا بالف عميدة تذكر ام ايرو بيجن از وبيركا من وكاشام ام حمي حتى خامد هات ام سر الف اردو ارد ازمان از نان الى اخره هر يعني هر حرفك مشعرك بابا قو امد مالي خدا ام قو بدنا ماني خدا مالا ما مدرسه قوم شنو مدرسه نحو جامعه ام بله ما موسى بابو راس خازم ما نرمى ما موسى بيجي بزانب زانه ما مستفهم جابت تشتي يعني روشان نها للدار چه روشکی نها چه روشکی آبوری به چه روشکی جواکی به چه یعنی تو چه بحث بکت چه مجالی بابت بینه تشتي نها هيج تشتي خوي ديروكي جدانا عراق دولتك هاتي آواكرن للسر بنجهك دون توتين روجاغو كردا دنگي خدايي بعراقا نو د مجارا رفراندومي د قالكي لسر زاري سركردين باشور و سر زاري سلوك مسعود هات بحث كرن دستي كردا يه هري يعني كاريگر بود آواكرنا عراقا نو ده كردا دنگي خداي آواكرنا عراقا نو سردمد يعني دامزراندنا دولة عراقا نو بشتي روخاندنا عثمانيانو و امبيجن د صلاة بريطانيان لفر كردا بمرج دنگي خداي آواكرنا عراق بفي شوي قونها هي يعني ناب نخشة عراقي قونها هي كرداجي فاكتركي اساسي بونج بوي بيغبي بمرج او مرجه تشبو او مرجه جو شرج بوي بو بالسالان خوين بروبار خوينه هاتن جاندن جبوي مرجه كردا او بو زمان كردي زمان يعني زمان فرمي بالباشوري كردستاني الهرمي الهرم كردستاني يا بو هاتي دست نشان كن جاي همرين تاغو شنغال او يك دوام مساله اداري وميري وافشتانا جوي سردمي حطانها يك دستوري عراقي نهاتي نغوتي زمان كردي العراقي نينه قوتي عراق دولتك دو زمان تدو يعني حتى تشراده او زمان لسر زمینی هاتی بکارانی الحرم کردستانی ادی کش جواکی هبون ریجه نخوندواری الحرم کردستانی به تایبت دبر بادینا گلک زور بو یعنی تدخین الدیرو که د سردمه که گلک ام بیژن اولدارن دبر بادینا ادی زمانی کردی رد کرنه گوتی مچا زمانی اینا خو بکارن زمانی عربی یعنی هیچ جواکی هبو تینا گشتن هبو جبروی زمانی ام بیژن زاراوای سورانی نه نابلیت کردن سورانی شخوی پیشکتی دربه بله جبر دست پیک آدم ازراندنا عراق وک عراقان هنگو ام ناز دکن هر
يعني بيجن اعتراف بهبونا كردا هي بزباني وان هي او هي هو قص نزيكي 100 سالي بعراق هاتي دا مزران يعني حشتي و 5 سال تبردك يجي حزار نحسو بيستار العراق هاتي دا مزران دون بويه اندام ده اصبت الامم ده الويدن الجويدة ما في كردا حريكي موكي بلغين دستوري باراستيا لسر عرضي هاتيه كرين لبنزقتا ايران وتركيا چند رژیم عراق الشرعي چاندا كردي زمانه كردي كرن او مشارك دنا مروف دكارت يعني بابتك دنا بحث بك جبروي يعني ابتشتي قلت بحث دك زراوي سوراني تشاوجي غرا بس خالك دماي خالدي هات قوتن چما اوي گون هابيت بيجن سوراني هاتي هل بجارتن اجي دبي امتي بكن هميشه تركيا بتايبت بشترجي ام بيجن ايرانيان فارسي همیشه يعني فشاركي بحموشه وي الدولة در دور كريه داغو ام بيش بخنقين چاندا كردي ويا سرك الزمان يعني زمان داني چاندي داني حمو برهمي مروان وكي نمونه شر الفبيه لاتيني للسردمه عربي شمو وقناتي كردو لروسيا هاتي يكرن اللي اكتيا سوفيات هاتي يكرن لور بوان دايق هرتن لبر فشارات تركيه لاتيني بوان دايق هرتن جبو سلافي جبر باندورا خو ایدیل بشه دنکه چون که لور چاندا کردی گشت بو تا سردمه که هات قدا خکرم بشتره دیس وگریا بتایبت لارمینیا اف شهر دولت ترکیه بتایبت بشتره جی رژیمن نتو پرستن عربی لچل عراق و چل سوریا همان سیاست بکارانی لجی کردان تبیگو هر هبونا کردا يعني نهات بو بلغا كرن لدولتي لسوريا كرد نينا ليقبل جهاز دولة سوريا وكرد وقت نتوانين اما جاك الفربيد كان لدوانك روجنا باباني الفرد دن وقت كشاك شدي جبر فان فاكتور جبر فان هو كارا بله اف زمان دبقو فشارات تركيا به سوراني هاته البجاردن جبو زماني فرميين هرمي لام نقارن بيا تكز بكن چونكي ديارا يعني زانياري من لكولين سيرفيشتي هن انا ام نقارن تكز بكن چونكي دبر راستيك حقيقه تنكر بله بينرك ما شارع دولتي دردور بغرا اجبركو دما ما قالك كرتا دخوازم بيتر برسيارة جوبكن بينرك كومنتك شانديه دبيجا اباش اوكو فرهنگك هبش لسر اصلا زماناسين كردستان ورا اباكرن تاكو خلكن ما راستي زمانك خراب وندايني نرينا واتشي تشوا انه فرهنگك هبش ورا اباكرن ربونا زرافين كرمانجي دولة من بونا كاش بو زمان كردي دولة من بونا كان يعني دما زمان الدفرة الجزيرة هن جهارتن الخا هن طيبت من دين وخا جي كوباني جداتنا إيه كوباني جي عفر نيجو حنا زرافايا كا بيفك لفرتي قوتن بيفك لفر ناتي قوتن أف بخا نبرس غريكا أف أو أم نبحو جي وفرهنجي هف بشنجي بركو أف حمود بن فرهنجا مدى دبي أم نابي فرهنجا مدى أم في بيفي راكن وفي بيفي دانن لا بس بخات شدري يعني اف بخا باواكي خزاي يعني شدري دما امبيجن لفدري چما يك سر قلنا كك درسي يعني چما زمان السوراني الفربو انها لفر دسبيكي اي زيده هاتي نفساندن بفي زراوي هات نفساندن هدي ستاندرد بونا خبر غوا ام بنيرن لزمان كرمانجيجي بهتر يعني كسي دسبيكي دا نفساندن ودر كن كردي مي باكور بونج برويجي زيدتر زراوي وان او يعني تخصتين خصتي خسرت او بر ستاندرد بونه فادت شيء يعني تناسك هاجر از بزماني خاب عفريني بنفسي المسا بنفسي يعني بس هنجرانجي بلا هبي از ناكن بيجم في از في تي راكم في بي راكم في بي دينم افا دوله من بونك فربونا برهما اگر ام بحث مساله سیاسی نکن و مساله فرض کردن سیاسی گوریا ریوبری یان گوریا قوارین هنه یان جی گوریا دولتی هبن فربونا برهمان او دهیله کو استاندرد بون بروی زاراوی و بچه پیوستی باوری من پیوستی به یک فرهنگ که باش نینه بلا همون بله بينارك جمر كومنتك شاندية عبد العزيز قاسم دبيجة بي هبونا دولتك ناتوي تجاري زمان كردي بيش ناكف هروها استندرك جبو زمان كردي ناي دانين باش
مامۆستا ئەبین زەوەرم جەمتە ئەگەر ئەم بەحسا ژنا کورد بکەن مامۆستا تا چ ڕادەیە ژنا کورد کاریە جێ خوا دێ بزاف و ئەزمونە دەفگەرا کوردی ببینە جخوا وقتی ام بحثا زمان کردی بکن رولا هری گرنگ یاکو هلای زمان کردی لسر پی خو حتی نها بمینه دایکا کرده یعنی وقتی ام بیجن جم ام بیجن دایکا کرد مالباته یعنی مالبات بنگها یکمینا یاکو زمان بپارزی ناسنامه نتوی زمان بپارزی اگر او جن یعنی او دایک يعني زاروك خوا مالباتا خوا لسر آخفتن و دانستاندن یا زمان کردی پرورده نکه بگومان او زاروک و ناسنامه خوش بیر بکه و زاراوی خوش بیر بکه و زمان خوی کردیش بیر بکه بین آخوه لجمع کرده يعني تبیرا من حتى نهاج يعني تشتكي شرم بكو جارنا قوتن عربي جي بكابن ناف اخفتنا ما روجانا ده اجبر وقتها بعد قوت هنا كاد قوه اف قوتن يعني عربية نا كردية اجبر ويكي ازد بيجمكو جنا كرور الكي خوي هاري جرينج هاري مازن دپاراستنا زمان كردي ده هي دايكا كرد مالباتا كردي چديچ بابا بهتر از دبيجم دايك جبركو دايك او ياكو بهتر بزاروك خوره دمينه دناف مالي دبو كوانيا مالي بو دناف مالي دما روجانه دما هري زيده بزاروك خوره دما ودان استاند ناوي بزمانه وي كردي بي ام دبينن ها د فيروشان هذا ام دبينن جلك يعني مالبات بيجن بنمونه خلق مي باكوري كردستاني زاروكان زمان خوي يه كردي جبير كرنا تفلي وي جواكا تركي بينا او جواكا تركي جخوا دبستان حمي بزماني تركينا جبير كرنا زمان جبير كرنا حتى دانون استاندنا واجي ناف مالي واده بزماني تركيا اجبر ويكي از دبينمكو جنا كرد دايكا كرد رولكي وي یا هری مازن دپاراستنا زمان کردی ده هبی ج دسپیکا دیرو که حتی نهاجی او مالباتا کو زاروک خوا فیری زمان خوای کردی کرنه زاروک واجی زاروک نیز جهاتی نه د آستا خواندنا خوده د جیانا خوده د نویساندن خوده د همه قناغ جیانا خوده کسین پیش کردین بله دبیت ما یا تایبت روز زمان کردی بداوی بو داوی خوازم قوتنا وي تالي ونشو تخوازم بيجي نوما يوا بل كرم بك مؤسسة من سر قوتنا هفين خاني زي تمام بكم جنا كرد نيفي جواكي ونيفي دينجي پرورده دكه يعني دوی گرینگی يعني دايكا مي كرد جنا مي كرد گرینگی بده زمان خوا و حاول بده دمال خوا ده بزمان كردي يعني بزاروي خورا دنگ بكي و باخوه سپاسیا ودکم مجار نوسا گلکی گرینگن دما بین نقاش کرنه لسر کشور چونا زمان کردی و پاراستنا و سپاس عطوا خوش و زروجا زمان کردی لگلی می کرد هموی زور سپاس جبو تجي مامۆستا موسا قوتنا تاي داوي ساعت خوش دیزش بو پرساتی جه اوینت بجم علی سیدو گوراریش پیرکا خو علی زمان نش کار که خو علی زمان اره و دیس از زگرم تا گوتنا و واجا بیر هر سه کاجی بحث کرد لسر سکرین چه هر سه برادری مای مال پرورده کردن جمال دست پیدا که هزار مدرسه مهابن گودیا زاروکه مبکر گوهنه دی زمانی زاروکه نعن نکردی دیس از بیشتر دایکی کرده و بعدی کرده گوه بدن زاروکه خواه بوارد کردی باخبن و برا کردیا پاکش بی و برا وقت گویی حز زمانی خواه بکن باور بکن گوه حز زمانی خواه نکن ام نارتیا خود کرد و قلق سپاس جوارا و جوا حوالی می ودرجی اوین و کاک حسو و کاک سیمن وصلنا وحسكرنا زماني ورا وزلافي وخا وانا حموكاجي راستي تكم وان كسيكو بري ما وبري صديق صلاة قهد انا زماني كردي
وخدمت جيرا كنا وامجهانا في قناغي ودباوريا من ده دولتا كردي نبو زماني كردي ما تر بيخوا دولتا كردي جوها بي زماني كردي گل کی پیش کبي لگو دولتا كردي نبي جي زماني كردي نمري و پیش کبي نو کا گوهن ديجن دولت نبي هم انا خدام هر راونا برا دولت نبي ومي اخبن جزائريات برميلا دخل على المند عربي زور سپاس مامۆستا ئەڤین. سەرکارم بێژم ژیان بکردی خۆشە هەر تژی بکردی خۆشە. زۆر سپاس مامۆستا ئەدریس. دو تشتم هەن ئەس دخوازم بێژن بەری ئەز کەرەم. یەکەم ئەز نەوەکی مامۆستا سیامە دەبێژم پێویستیان مە بە فەرهەنگێن بەرفرە هەنە ئەوەی ینی گوتنێن هەموو زاراوات دووان فەرهەنگا وەک پرتوک هەبن ji بۆ هەر کەس سوودێژێ وەربگرن ji hewramî tê hebin ji zaziyê tê hebin kurmançkiya wê bêjin ew ê dî tê hebin nerîna min cuda ye jiya mamoste Siyamet duem ew ez dixwazim vê bêjim piştî pîrozkirina vê rojê gelê Kurd û ew ê yanî bixamê wan bi Kurdî dinivîsînin qelemê wan bi Kurdî dinivîsînin tiştê got em yani nizam ez wek kes dibe got ew ê kurmancî nivîs em xweşagirtê Mîr Celadet dibînin doza Mîr Celadet namir تا گوت تا که کردک دنیای بیجی دوزامی جلادت نامر ایدی و اف زمان پیش که بیجی و به زمان میری ام بیجن رسمی نه ایرو بسبیه لی جبو پاراستنا ناسنامه یا کردی گو هاو قسی راستی فشار دولتاتین هاو قسی پلان و پیلان گران به میلیارات دولتی وقت ترکیه و ایران و اوید و عراق و سوریا جی خرج دکن جبو وی ناسنامه بخنقین تنبکن ایدی زمان درگاه هری سرکیش بو پاراستنا هبونا کردا ل سرانسری یعنی خاکا کردا ام بیجم کردستانی جارك دي سپاسيه و دستخوشيه ل اركي و كارمنده و قال لك سپاسيه وتكن وجار لما ولوات تفانجي افروش بيروز قال لك سپاس جبو بس بالكم بيوم مش شاش هات فيلم كرين كرم من ازمنال تجي فرحانك قشتينا يعني مبوت هاجر باش اقوى باش انا قشتي تشتكي قوا ان همو بيفان تطبخن طبيب كاك خشة يعني بس نفهم كر بالكم هفباش يعني ام هنا مشترك تشتكي واحد مشترك ايه هفباش بهيلن جبر ويبو نانا طبيب فرحان دقا قشتيرا بله قال لك سپاس جبو میوان منی هجا و دلال ماموستا موسى زاخوران نویسکار و هلبستوان هروها ابین شکاکی هلبستوان ماموستا سیامند بریم نویسکار ماموستا زمان کردی هروسا ماموستا ادریس حسو ماموستا زمان کردی از قال لك كيف خوش بوم كون ايرو ميواني ديبيتا اركي يا طيبت بزمان كردي بو زور سپاس جبو امد بونا و بله تماشاوان هجا به كم گشتن داویا ديبيتا اركي يا طيبت بروجا زمان كردي از بهيبي ما كو دمك خوش بمره درواز كر زور سپاس